elaya thu ho he tu tenge ti kha atam zok yen thia pakhat thi chiang lovin omani chu wang chuan hei a chhak berami hi chu kan thia tangin kadim je president pubuata ania adot che ka diglama mi hi engineer r roming liana kan mla legislature kan secretary ania thorang bial pu zodin tlo ne tu kha ani chu kan president tiang chun athangami hi chu pu soma kan member ni thin kan media board lama kan vice chairman ania pu zote ni sengin in than zong zonga press conference in ti ho to thina angkha kan ni wangin he lampang omdan hi kan soi ma sa ni selangin panina chuan với press conference ni lovin press meeting and thing pu in ho wang kan te kan du kan soi ho thowanga subject big ne conference angkha kan ti chia lova a chan sang sang voinia thing pui in ho kan han du na pakhat na chuanin in than pui kan han nei zawa sang ni som ni le pathuma pathian khongai na zara in thana fel fai takin luang takin kan neya sarkar thar ZPM sarkar lo pianga keini lam opposition lama kan omte an lo chula opposition lam kan han oma kan sarkar na kal chomeka hey leader of opposition din hunata kan han chua heng hi kan MJ member te tam takin in rivial to thorwalin han in soi chian sim ngai te po hi om ve a hiat kan neya Mizoram a hianin leader of opposition kan ti hi keinen hian pali kan om ve na anita a kum sang khazakwa somkwa le pathuma khan uzoram thanga MNA president kan chief minister thin kha leader of opposition anito a leader of opposition ni tur hian house member mun li thena mun khatal a command turani single largest opposition ani turani ti adita a chumi chu puzoram thanga hian sang khazakwa somkwa le pathuma khan alo thleng to a amai ro chu reilo deuh hlet ani nuwa khan van doi thak takin MLA then khatte an thut munan sona wangin ani po kha LOP leader of opposition ni na kha atram amang tluan lawani kum sang khazakwa somkwa le pakwa khan pulal ming thanga kan deputy CM thin kha somkwa le pariata MNF le MPC tangdun kan sarkara chan sang awangin kan sarkar na atluang lova opposition group an om khan leader din hun kha claim phache in uminga kha a oma ani po tram pum ni lawani chu chuan kum sang ni le pathuma khan pulal than hola kan chief minister ningun berakha leader of opposition sang ni le pathuma khan ania ani po atram laklo laya pu sai nga ka wan doi that kana bora ke kan luta pu sai kap chiang le pulian suwa mate MCPN chwale ta ka khan ani po kha leader of opposition din hun kha atluan khan ani le theilawani ti chuan chu kan nei thun ber chu kum sang ni le pathuma pu hola kha leader of opposition ania tun sang ni le som ni pathum in than akum som ni na bora leader of opposition din huna kha kan house hian kan nei vele theita ni ti kha zoram mi puite pon an thiat chimchima le keima niya kan soi du a tin Mizoram Salaries and Allowance of the Leader of Opposition Act 1991 a khanin leader of opposition din huntur engkim insia kania cabinet minister tenen salary le allowance le engkim facilities po thumun veka pek tur ania tin order of presidents kanti order of presidents kanti anga engkim a hian cabinet status angin ke hi tun a hian engkim treatment pek vek kania office te personal branch te nein in lama po minister kanila angche khan house guard tenen engkim binla peya sarkar vehicle engkim kan minister ten anton ang inle avela ompui tur zong po hi cabinet minister ang thovin engkim hi ke hi treatment pack kania hi dan noya ania amaro chu kumsom ni na turang ani chu kan nei to lo nuwa tun ministry liamta a khan pudu omate puma mate kha opposition group leader ania group angan nia
tin ama sa khan puzo mate kha opposition group leader an ne tiang khan akal chowa group te ang ba kha puthang te group leader ni lai te akalani chu kan soi ang khan assembly member mun lia thena mun khatal party single party a command turani ti dan noya om kha ani tin British Parliament te mun danga te phechuanin heng hi democracy ropuina democracy za omna sado government atana te manthin ani wangin hei hi akal dan ani a tin parliament te po khwan leader of opposition din bunte anda poimo em engkima kan mu thinin kan ringa tin state danga te po heng hi ani amai ro chu assembly kal ho zong a hian leader of opposition din hun hi a hlei theilowa soi ang khanin member a command ngai zat atanga en hianin mun tam taka hian hei hi ani phalo thina wangin india rama tuna po hian leader of opposition ni pha state thi engzang nei me kan tia kan han in zota atling lo te khalo om le thina wangin tum din huna che po hianin a exact number kan soi thei chi lova notice a po hian pathum vel bakin leader of opposition din hun han lo thei kha kan om chia thi lo ni in kan hria a chung te chu tuna kan din hun le a house a helaya thil engkima kan kalphung te akha kan soi du ni tin chumi ba ka chuanin again ni leader of opposition a hianin up role to 10 khati kha han zo le soi om theya khanin entinan constitutional body kan ti lok ayok ta te an chairman le member te ruat alo ni chawanga chung ruat ani chuan chief minister le speaker le chief justice of high court le leader of opposition kha khang lok ayok ta ruat na arwat tu tur member an ni MPSC chairman constitutional body kan ti te chief information commissioner kan ti ang chi constitutional body a office poimo lua tu tur siam don reng in LOP kha member ni sa ani ve bok ani chumi tang chuanin constitution body a le adin munakha kan hriat theina turin chu din mun chu tuna hian pathian le mi puizara thantlin kan ni opposition a kan han oma ke po in mumang rama po kam nei lo kan ho tu tani na tu na mo midang ne tu kan ngaya kha tiang hian kan chunga lo tla a ke ma ngei po hian he house a hian han thu ve zau pon om ma ila LOP din mun tak te po hi ka lo the tam viau bik lova kan han thuwa kan han oma chu tu na kan din hun le thingpui in pa leader of opposition thingpui na min so me ti a local khan leader of opposition chu nge mo din hun le ti om thei wangin kan ti ho ma in kan in so kan soifia ania tin opposition leader ti mai khan ni lo nia opposition leader kan party song kan nei a kan thut mo leader of opposition ti khrani ti kha adang thet tlemin tuna hianin opposition group a hian pu be chhuate poi leader thoni ta group leader an nia leader of opposition te soideu kher kha ke ni hi a practice a chona oma mai ro chu opposition leader tin ang khan akal asang lu tuk lo na chungin a post a ming an phua dan kha kan soi ta selangin a tha ange kha voinia thingpui ina som tu te lam kan din mun kan office om dan te bin siat pui tur le ni phung kan han in som na ni ta selangin aram ta na rong kan bol chona tura opposition lama changa democracy kan role kan ti thayang te thatta ka ti tum kan nia kan office te minon mu puya thingpui in howa kan duang hoi zong zalen taka soi ho duwa voina hian thingpui ina in som kan nia chu lam subject chu soi ang chu tiang chu zo na le chana po han tiang chi press conference tu ka kha kan be sei lawa ama chu income ta kha chuan in zo du le soi ho du kan nei te chu a tul te chu kan soi tu la kan ngaya ei kan legislature secretary omboka kan party ram te pon omboka mimal ang po min zo du kan nei po in income ho thingpui in ho tura in be sei kan nia ke hi zirlai pol khoi tu kan ni atang to te MLA kan ni masak to le minister anga ka function chunga kan journalist chian ten than he ngai ta kamin lo choi om thin na te
bin fui to thin na te bin cooperate to thin na kha vo in ya he mo phun na a ka thut ngai lo na ka thuta po hian nang ni in thei pa to pa min troi o ma min fin chu a tul anga pianga thil engkim soi ho tlan pui tu chawin ka som le chewa in cooperate na po kan dil le ngal pa ani ti kha a welcome address pa in kan office din hunte kan soi ni ti hian a bak chu thu chungin kom tong a ni le